license kiong driving license ban yo pisana baro kadon ka license pia yo gi guidelines ki bobon ban sna school hanne suppose ko school jong fadar lane jong ki president ki basnang ne ki yo jingrap na po Germany pide bandon ka license FCRA daki po hajar tali ki license jong ki Kristan ki bayo pisana bar ki sa cancel menurut si don meeting apa split kalaisan apa split lah cancel ngalong ne ngalawan na ying baduk ngam don bisa man pule ke sponsor ke I scholarship ke Church of North India ke Sinai hadu sons nem ke I scholarship inga ngalong engineer ke jingrap jong ke Church of North India larang ngalong Catholic Henry ke sponsor inga namar balai ke pisah ke yo napa England la cancel ke license jongki mana kene ngai kila cancel ke license jongki popon ki balang ngadon ke kerting bat nga pila kwa ban puli wei pewe yang ne digi pau teli ki sa cancel to si na na wei sister na sa stel clear idon ni sister darit bepet nga iwan sanga nadu kendai ci jar kendai spak nai po iyo ke bisa prapo hajar tangka napo Germany ban yarap ye ki convert reconvert kiwan ke nong Germany se clear ye i reconvert tong in pak sa prapo hajar tangka labiang dong hadong mentala arpo pras nem nado kendai po klem don e ke jingja to si sister ni sister la prapo saus nem iwan siosi do yang malay sister pe kene ka issue kladon ko order ba ka to bisa be pio ki ai kita ki beneficiaries kini amayu kita saya kita ki bro saya bi pelut ki pisah bobon bolong kumta income tax what di tribal ki issue ki income tax bobon ngai lade na file income tax ars nem ki pendik inga kumampi kata ars nem ki pendik ba bcai ke pisah jong me nei me yo kini ngi bedi du yang bon ngi wan gitu du yang nak law ngi bo surok giwan fit ki bru ki ai bisa cash ngi bo chabang nei me yo bisa ars nem ki pendik ki wei ki dekar ki pomut ki dekar ko don ko ti te du yang sha pendik tang bade MP Congress sha pendik mut ka jing sishar kam long su ka jing sishar ka balai lot ka jing sishar ka bolong undeclared emergency adwani udang ka jing sishar po bank reserve bank India ke bank ka ba ban pet ya ka yo ka kot jong ke India baro ko we ka ban monitor katno ke bisa kami na bank kali sebang kanu beri bank interest man kani kato bisa badan bank reserve bank ka ban sim ban ai loan ya ki business ki product jong ki hadu governor resign ka CBI ke pasal investigate ya kino ki ba bansap bat kino ki cases pun ki yela case CBI number 1 CBI number 2 nomor balai ke sarkar ke ban kenyat ya ketua ke agency ke BJP government hakot Supreme Court menjuja meno apa Supreme Court kaje ya kon apning chief justice bat ki judges ki badan apa jumu balai hak influence yang ke BJP kakwa ban manipulate ya ka court ya ka RBI ya ka CBI kenang ban yo ban knyot ben ya bade ban knyot ben ka kamram jong pi jong na menta ladang ikwa ka jing sishar ka knyot ben ladang ikwa ka jing sishar ka balai lot ladang ikwa ki ji belong kinong song slong ki balai lot ka bam ka di ka mane play ka imlang ka salang ka syong hapi nga perlok kumta ka ni ka por balong kot nga kot nga wer de ka masen ka masyurit ngala bandon ni jing duna ino ni bon ni bantang ngaso to ko mubrio ngamla ban pendiang ang spouse nem so ba aila dengan sa sisin ngan persangkat bala ibor kat bala ibu jeng ban trela rangkar klem dodon ke jing yaw siliang klem dodon ke jing arsap klem dodon kono kamen simpen her kput langalong MP menta ngalong bukular banlong MP jong ke NPP MP jong ke SSPDP MP jong ke PDF MP yang para kita pun dan sebal bat yang UDP ro hakum kami kapor ngalang MP jong pi to MP upa kijit mentan yang ditang ke UDP rengan long MP jong pi baro ka sembal ketiga ni ka sembal jong pi baro
ha ka tu kasi kharwai tarik sobha one me wat kamau no kamau bakakti ka sembol NPP kakti ka sembol SSPDP kakti ka sembol jongpa pala na khot ngawari pi sobha ai ka jing kersan ka bupura ai ka jing senia ka bupura khnang bangin lab yang ke sarkar ha Delhi kumbalang menta apa bon ke state ke lakan tait ya ke BJP namar ba kitu gida ba me pi tongin long ki ba husiar ha ke jingim kane election ka fair kane election ka bakta ka cait penriu jongi lada pikersan amdai ba pikersan yang amaroi pikersan ni ladi pikersan ni ka cait penriu ki persan namta ke imlang salang ki persan namta ka lawai jongi ka jing job ngin poi lari poi ka por kamde jonga marwei kade jong pi jonga kade jong ka jai penriu kane election manta kade ki isu namta kham tam ngiu rit pai ki isu kham tam namta ngi ki kristan bat kinong riulom kublai sibon ublai undon rangkat bat pi undon bat kisnong ke thau undon bai kini area bara khnang ba hakan bai tarik ngindon ke ji siothu ka pura ba MDC MLA bon ai bisa handrai MP tem yore mo handrai songsit ka jo namar ba bale kene gede kam im kam yap jong ka jai ben reo ko bale si bon is katri ba aila tinga ban kren u bale don rekat bat pi ba pin la ban penyai bhai kene election ha ka ko ngaro so tenat ba election ka jai be jerenti kermen bangan yo ka jing kersan bupuran pi ngini ko do ha ka kiwai pat ki por ko bale si bon che jarno ha kakti kolej si bon je jarmo kolej si bon sa namta kitu ke jing pensai jong phi ngai ba ki paipa ki asngap ha ngam dan don kam ban ong ei na kaleng jong aru kan ba kesong ka thau ngai ka jing kitbok kitwang ngi phi ka jing ka khu kerdo ba pinyo kamet ka bakoi ba kha bat ru ba pinyo ka jing job pa ka jing le jong phi mentangin pai siwi pa dinong kran berita ini ba ban job pongrup BUMDC jong karamrai na kerpade pi ba pongrup ka bin so ba ban simno ya ka benta jong phi Swabangan stang yang kini ka jengelap election MP askwa ban ai kwe ka jing pentip ye kipai nong song snong ba i MP badan burom jengi ima pala idon saya ka jengelang padba hantai hapo yaw nong ston hakaba ka por ngila bo arbaje te kumtai nang mino nang ne te naya thau naya so e ya kata te tangkan ne ka de ka jing pen pana all the best Chairman bapenyak je kena kecing yalang ibang ikut ima aiban dong laj kecing ai kublai ke pekerpang ya pi ima ki rangba ki longkme ki samla ki hybrid bat baro ki pai nong song snong jong kene kadong kathan kecing ai kublai ke pekerpang ya pi baro nakaliam jong ku MDC jong karamrai jerngam konstituensi bat ke parti kongres Brokaway ngai kublai ru ki parlok garu ki bawan ya di thiet hakane ka siyo riang du ki baha baka Maushun Road constituency bat ka Ramrai Jerngam constituency ru bat kumju ru wat ya kine ki badai ya ka election duty nakaliang jong ka DC office ru ka jingai kublai ka pekerpang ya pi baro Kalaya na ka por chopor ban pet bat yoi ya kane ka jingalap election Kalayoi ba ke MDA laiwan lang haju handrai ngelayat ngelapet abang apet ya kata ke flex MDA ni teling yan Megaliat Democratic Alliance kalalam de BJP baka NPP handrai ke simbol atas hangtai ke NRE kajing buat ayu kata
Kamdai ka jingmut bayalam bakla yang iu pajba. Kiang MDA, kiang yateli. Henry, ulotas, usembal Henry hatai. Pada yoi, ngasau tenat akapor election. Kayau kehat ke syongshit. Ki pajba, ki yoi, ki dur baper, ki yoi, ki minister, ki bawan chisien chisnam, ki yoi lut. Henry kuman cipenkan mau. Menia, ngawan ngahiar nang tay nanong ston. Ngayoi, minister jong ka health. Dapat pura mubael hek. Uyang ukan vas namatau kandidat jong hang tay nanong ston. Ngadap da kecing sosi nganong padba. Menen ngalet ngahiar rang ti apa yap. Haba kayoi, haba piyoi akilat patai kubor. Baitui samla naret di badang kharway snam. Ila syab badbor, ba ila syab penyak dusman. Balay yung let siya tiye. Walang tayo ng stone. Kito, kinay kipadan kami, kiministara, kinay kipor. Ba't kong joru, kung magspankan maayo, pikipad ng syong-syong. Hakapor MDC election. Kacingja, kapasawsi, hangtay hapa umwali. Kiparado, paraslam, jongi, kilasyatit, dusman, na kipulit asam. Bara Chief Minister, Home Minister, Deputy Chief Minister, kipon kamban wan penram yuk kertong jong ke Kongres support ram rai jerngam. Henry tang ban let mi apa umwali, kim don kapor tang ban let mi ban let ai kajing solem nam ta kitu kipat ba. Pilayoi kanya ka sarkar kalakin thi shisnam. Ayu kalale Katungnya ke high level committee ban penbet ya ketua jingkumar jong katai katam metu orang tay shalom. Balai kam tungnya wameli upadai jong kaknam. Ha ketua ke high level committee. Ban ayu laja ya ketua committee. Kebahadu mentangi kipat nong syong jong kari kasih ngi jenjar kayat kayeng hang tay sarba shalom. Bargalayoi bang sarkar jong dabupura mukonrat sangma. Ulai ka achievement report ya sarkar beladap shisnam. Handai kumbasyong. Kadai ka sarkar basyo advertisement. Ubuat tek ya kanong rem jong ka BJP. POI ka BJP kumno kawana ka board. Haka arjar kasaw pajba. Dei buon ka jing ay advertisement kawana ka board. Ki parti red, ki parti riulom, ki wan ki yang ki alam election hamne, ki ang baki aja kari, berkejat beriu, ngaru ngadeu kasi, ngayang nak parti kongres, ngaru ngai aja kari berkejat beriu, amtang kita ki parti riulom, ngilayat, hakim MDC election bedak syudap, kila kawang keti iway. Kamlang syok ke election ka bakuat. Dapat buram perbedang dan ni mayat hopeng. Ju pendam yung tudang lajang. Uya kun bet ya kampi election. Daw yu tangsan pawajar bodro. Henry menta. Kini kinong yalam jogi parti riulo menta. Kila let ban pendam ya lade. Haune Narendra Modi. Upalale Donbor. Upalale Dusman ya kipat nong syong kamtam yang i ki redpat. Kila pendam ya lade. Kiang ke parti kongres ke beruspa. Kiang ke parti riulop ke dog. Ngabuat tangkawai ke jengkeli. Naeng ki yo ke pisah ban snai kini ki flex paper ban wa kini ki dong ki than jongi lada kini ki parti ki beduk. Hatu kata ke pisah kawan na dali mo. Ke pisah kawan na dali. Bat kan mau pat ba wacha yalam bakla. Marga BJP hang ne North East Barakaway kawan nak serngil jong kini ki parti riulum. Kalau job kalau yo ya thang jong ka. Kawan nak serngil jong ki parti riulum kan mau pat ba. Haka Arunachal Pradesh nada pipat menta ka jog WhatsApp ka jog YouTube ka jog kokubor. Syakam Shikler Prapolak nakakali jong Chief Minister pada BJP. Hatua kadai kepisah jong. Kamdai kepisah jong ajo pi. Kiang patang kepat kongres ke babamsap.
Henry naik kami ketua pisah ngabu ya kejengkeli. Dapat buram. Layak kini campaign election. Hakini gidong gitan beper. Ngayu bagi layar yo Profesor Gigi Swell. Bolo yang rangba ang tia Delhi kumu MP. Nak parti reulum. Henry. Kum menyebutkan mau. Ki kamle ba yang ka research. Hakabau Profesor Gigi Swell. Ulawan pai sa parti Kongres. Ula yang barulah job kumu MP yang kasnam ka kendai Pak Prabowo Sau. Ula job nak kaseng Kongres. Kajinglang Deputy Speaker jong kadai nak kadau jong na. Om dai nak kadau jong ke Indira Gandhi. Kajinglang Ambassador jong hantai apa Burma bat apa Norway kadai jong na. Om dai nak mentah ke parti Kongres. Ke parti kepala yang ini kajinglang lut. Ke parti kepala yang ini ke 6 schedule. Bat ke parti ru kepala pelaj yang ini nak kejela Asam. Kepala yang ini kejela Meghalaya bayit jong ini. Kadai ke parti Kongres. Hendak ingi kipat ba. Ngilang ki pekelot bagi bala. Ngisiskap ya kini liar election. Kini election. Hendak ya ki isu ki pasisya ngi kelat no. Tekum ta pat ba. Ngawan hang ne apa yaw riang do. Kam ta mi ki samla ayo wer. Ba pilang ki pasiat ki pasai. Pilai nadu harjar khatsau katno ngila Syaban Ben nak sarkar BJP. Ukular pun penbiang kam yang iki samlah. Handrai hadu mentah chano kijak tak cikam. Ukular runai khasal lah kaman ki bank account. Handrai hadu mentah nginang syak hati apa ki bank account. Syai kejak tak kepisah. Ukular run wara kepisah yang nasyabar. Handrai ulah wara dah kepisah ke baping. Kepala penjar om tang yang ini. Kibarus pak kim jenjar tu kapar pujili pisah pat pak. Kibar jenjar kide kinong rap kinong riang. Kibakai kibapateng. Kano kila noyap om tangang ni apa jela jongi. Hendra yang berok wei gari India. Kiau ma palau kamle ai. Ladau kamle ai pat pak kabu tanggane kecingkeli. Kumno kipat jong ke first Shillong parliamentary seat kila Punjab URCN. Ladau kamle ai. Hakupor pedang lang MP mo. Buon ki parti beper. Kilat Banwat UMP hi. Nomor balai. Kumbala pecah UMP mende. Wat ki PMJSY scheme bro hak recommend hi UMP. Tekum ta pat ba. Ngawan hang ne api. Kung way nong tray jong parti Kongres Subarit. Banpan kata kajing kersian bapinay met ban mensim. Ya ke parti Kongres kepala pelaj yang ini nak kajing syak tiam rau pareng. Buon kiklat nak por election. Handai kajing lepa jong parti Kongres dengan yatu sita yorong anom dap bangan kaangang ne. Kasis paski. Kai pat Kemen RGS. Mana pai kali kabojing kali api baro. Kamdai ke sarkar Kongres. Tekum ta pat Keniat ngaku awan pensiat pencai Ahmad Jongpi. Ya kamat trikam ya manifesto jong ke Kongres parti. Ya kasis paski ladangi pa ya kabar hang tia Delhi. Presiden badan berom jongi la pelaja ka manifesto ya ka shispa ngi ngin penkelano shispa san pos ngi ngin yoru ya kata ka piyong da ka pareng ka minimum income generation scheme ka ba kawai ka longi yang kanyo Henry Wajar yoru ya kata ka one time cash transaction ka ba ka sarkar ka ban wan menta ka kular Lingbau Presiden jongi kebah unai hinyopo rajar yaki longi yang bedok jong 40% jong kari India hinyopo rajar si longi tikine gini kimat trikam pilayui ke parti Kongres sabah kawan ke kabur baraba ke kepala pelaj ya ke manifesto kam jukular thak kelale ya ke shispa ski
Bat kum joro na nakapa ya katong menta kan wanra ya kadai ke sispa san paus ngi. Abang Yoi menta lalam na kadai ke BJP lasan senam. Mensua porka sarkar Kongres nikot yang ni ki North Eastern State nak pareng kata ka special category status. Ha ka ba ka sarkar kami ka baybet khandai 4% ya ki scheme. Bat ka sarkar jela ka bay tang 10%. Balai ngak po ka jingkali ba Union Narendra Modi ulapan kala ya kane ka status. Kane ka MDA ka bang Yoi hang ne. Ka perta ka kaang nginwara smart city hang taya Shillong. Henry ka sarkar BJP ka bu na ka kendon. Baka day ban pelot 10% nak po ke jela, bat 10% nak po ke Delhi. Jayu ya kata smart city. Ngatarai adu kiksi jong aru kinum Yoi ya kata smart city. La dadang yo sensyaru Narendra Modi. Tekum tapat ba. Long ki pas start. Long ki pas shed ki pas shine. Dia ke National Party, ke Parti Kongres. Kebailat yang ini kemana berlanjut. Berkum juru. Kadai tangkan ya ke parti, kepala banwan ra ya ke jingkala hakini kidong ditan. Tekum tapat ba kam sim shu ya ke por jong pi. Ngai ku blai sai sien ya baro ki pan nam shong shnong jong kan ya ke dong ditan. Ya ki pala kershan ya ke Parti Kongres menen nak MDC election. Ya ki pakam syam kershan ya ke Parti Kongres ngau ya pi baro syam ya kene ka kapuk siar namar ka simbol sing ka enre ka simbol kot kelasha khang tom kumno bu tangawi ka jingkeli arpo ngot kidan ki MLA jong ka NPP kumno ki pendam yu tudong tanga prangot ki MLA jong ka UDP kane ka dai ka jingkeli ka pangabu ya ka NPP balai kim penmi candidate kiang ya le lang ya ki election bakila jit ya ka UDP nang ne na Shillong seat bat NPP nang tay na tura henrai balai yang dia pa sel-sela assembly constituency ka UDP ru ka penyang kertong ka Kongres ru ka penyang kertong ka NPP ru ka penyang kertong dakane dak bingiong ka pareng ngilaban khot kata ka unholy alliance ka alliance ka pamkhut ka alliance ka Shillong ka sernieu ka alliance ka patok yang ni ki pa nong song song ki baloi-loi ki bathem takum dapat ba ngawan ang ne ban ngo ban dam ka ma jongpi ban pan ka jingkershan met ban mensiem ba pinai ya ka Parti Kongres yung mapala plasya jit kumu candidate jong ka parti jongi ban kum juru ngaw yung mer pi baro ba pinai ka ne kubor Syaparo ki pa nong song song ki sodar ki bakam shimyo ban wana kane ga yo ban penyaj ban penpiang yang na kubor kabaya lap de ka parti bayi jongi tanggi ne ki kentien ngawan nang ne ban ai ku blai kerpang ya pi sai sisien pinang ya yo kamer ka bakoy ka khia bat pinang ya ba ka kamai ka kaji na ka por sa ka por ku blai shibon ku blai shajar ho mithila Kubli Shibon ba pongrot na kebentai gitu ke jing pensyai jongpi. Ni damdon kapur mentasa kasan minit dia. But ngapen berlalu pa bahadin kene ka meeting kandon sekoi pat ka parti ke penai jingkran. Bat kata kene ka Bharatiya Janata Party lane ka BJP. Kini kilok ru kenang pen krekno. Nah hapeng ini katsan milit ngagerpat iba Phailas Thongni ubadai UDCC Secretary baun ai ke jingkran ke bakhadu jong ka National Congress Party hagane kapur Chairman Balong Secretary jong ka Shillong Riangdo kublai Shibon UP ba play syak sebhai ni ke Parti Kongres lam taban ai ya ke jingkran halor kinong rem jong ka Parti Kongres habe de bat ke nikele shong MP kapan salong haka kadwe terik jong uni benai ki perlok ki bilang sidap keren kam tam ye u kandidat bayi ja jongin
Uma Bilsen Espala, Uba Hablen Mekerki Nalamne, Mapan Mabla Piti Paiba, Bawar Snawi, Ya Kajimala Jongu, Kajimala Jongu, Balai Kakti, Kaman Tikadiang Yapi, Bane Kublai Kti, Namar Kapor Kabakerki, Berhabbe, Ya Kajingkran, Hangte Nonton, Kumba, Nilapan, Ya Kaparmission, Nangte Nadisi Oves, Kiperlok, Beatrelang apa Kaparti Kongres, Kiblong, Ki Dingshan ki baklan ha ka diga dong ka thain ko jungi ko ble sibon ya ki jisen ran lang jong bi yang ni na den bagi ni am sim ban kran ha ka ni ga jenmit ngam da slam shu ban kran na mar liyo so sibon ki jin persai la ki weipat ki perok jongi ki bla lep kran shekhmat ko ble sibon majab ko mbc jongi bla sibon ki jingran par ki ten ki masuk tenat bat kamtame yo present jogi babar mandi nulang brang kran baru kandidat jogi ngai kuble ki wala kim dinon sio hande kumjuru ya paro ki perlo ki badan bat ki bio yi bat ki bio snau yang ni tolong ji sawa ni don hande bat penchai yang ki jong ki dong rem am bania beng ya kho ya no rengin kran back tang ya ke ko dong rem ka bangi don ya so pun ke ya bangi kan pas mission kesipen big ya paiba hendrai to tip paiba ka perthai kala sai umde shu ban shu ngai bi ngikin mau ban bu kicingkeli ya kali ka sarkar kepala ila mengi mata am hantai Delhi hendrai kapan kong ngin bu kicingkeli lamta kali ka sarkar state kepala ilam da ka NPP hantai pomeglia Niladun long ko kino sosong akibabun kiberta katum ke jingwan jingtip bat ke jingsam ke jonga haki long kendong bat haki long sorru hakaba mensua ngisongo yang doktor mukul laparan kum uprak chimistar jonga state ke jongi daga mesim kajing sokya beri kajing dan kam banong baki nongmo sirut kilanan kam ya ke way ko bes kabangin great no langin ai apa hang dia ket kwartar jong pi menta kenau ko kino yang do kino mo sirut menta kan ke jakar ne ke head kwartar jong kamau sirut kum ka civil sub division mano bai ya kane sajuba pi mabi ngade way pasain bat pergadol hakate kesni pada kata por musam don ba Yara bi ban pensai habade be kran jog tor mukul onkan mau ke perak baka CEB kabaka GP kalasna kan trekam hagidisi lakan mau sai tagi kentien ubakran hangte hamison hapor ba pli ya kali ke civil subdivision rena kalian jangiam dan bakedet penrew enda haba kisang balang jogoloyes porokwe Kilashim benta banyakhi bat percaya kani ngisamme syakmat bonong kadai ngipli kubar man kasi ngipetibri man kasi hendai ngim syampiang yaka ai kaba ka kongres kalale kidang kiparlot kibayang hangne hakalas election msi kiong kasi bi kalayap mudon kam